Азамҷон Болтубоев. ба назарам Аъзам Болтубоев. Азам бувоям худованд насиб кунад. Аъзам туяндиам камутун бошидан қадру қиматат будааст. Не имрӯз рӯзи шумо бемал таъриф кардан гиред. Лекин як чиз ҳаста Маҳмудхон. Замони тавлиди Муслимахон мабодо духтурон ҳам ту эмилти ба доштину. Гуфтан як бор. Аммо Шавкатҷон ҳамихе кора кард ки шарм медорам. Ҳаққони Маҳмудхон ҳамин кор шарм медорад. Лекин соат 20 кам як буд. ҳеҷ аз хотирам намедод рӯзои рӯза буд. ман вай одамои намедонам. аз дасташ кор намеомад. фақат тавалло мекунам ман аз худованд. аз YouTube канали Аҳрорид Channel тамошо кунед. мисли ман доғи фарзанд. дуруд ба ҳамон инсоное ки аз ҳар гӯшаву канони дунё моро тамошо мекунед. бо нашри дигари барномаамон рӯи экрани шумо пайдо карда истодем. қабл аз оне ки гӯям дар паҳлӯи мо имрӯз кӣ ҳузур доранд, кӣ нишастанд, кӣ ҳамсӯҳбати мо ва барои кӣ мо саволҳоямонро пешниҳод мекунем, вазифадор ҳастам ки сарпарасти кулли барномаамонро ёдовар шавам ки ин албатта бонки Имон International аст. чун ҳамешагӣ хизматрасонии ана ҳамин бонкро мо ба шумо тавсия медиҳем ва умедваром мебадам ки бисёр ҳастанд нафароне ки аз хизматрасонии ин бонк истифода бурданд ва қаноатмандам ҳастанд ва мо ҳам албатта тавсия медиҳем. орзуҳои соли навии худро амалӣ созед. барои гирифтани қарз то 50,000 сомонӣ дархост гузоред. Имон International, дӯсти молиявии шумо. яке аз овозхонҳои шинохтаи суғдзамин Азамҷон Болтубоев дар паҳлӯи мо ҳастанд. ассалому алайкум. ассалому алайкум Маҳмудхон. бисёр ман хурсандам ки маро ба барномаи худатон даъват кардед. саломату сарбаланд бошед акои меҳрубон. саломат бошед Азамҷон ако. албатта аз дидани чеҳраи шумо мо ҳам хурсанд. як чиз саросима не ҳам мабодо шумо. не мо имрӯз вақт дорем барои шумо. саломат бошед. чунки ман аз ҳама меҳмоно қабл аз даъват мепурсам ва вақте ки омадану суҳбатро сар кардем боз мепурсам ки мабодо саросима неяд. чунки агар инсон саросима бошад, агар ягон барномаи хуб омода кардан ғайриимкон аст ва хотирҳо парешон мешавад ки ман бояд ба фалон ҷо равам. ба ин хотир холас саросима не. не ман имрӯз аз хона баромадам ва гуфтам ки мақсад гузоштам ки бо ҳамроҳи ҳамин дӯсти азиз Маҳмудхон ман имрӯз бисёр суҳбатҳои оромона барои мухлисонам пешкаш менамоям. саломат бошед. албатта ин ҳама ҳаракати мо ҳам барои мухлисони шумо аст. якумин суруд баровардам дар соли 2025 бо хоҳиши мухлисон суруди ӯзбекӣ насиб бошад дар рӯзҳои наздик бо клубу таронааш мебарояд. беҳтарин. мо албатта тарафдор ҳастем ки мисли таронаи хуҷанд маъмулу машҳур шавад. бо ҳамроҳи Гуласалхон Пӯлотова насиб бошад то охири сол як хуҷанд дуюм хуҷанд барорим ҳамихел суруди дуюм хуҷанд. албатта. Азамҷонако агар иштибоҳ накунам ҳамун суруди хуҷанде ки гуфта истодем пурра ғояи худатон, идеяи худатон, оҳанги худатон. албатта вай суруд ҷудо қиссаҳои бисёр дорад Маҳмудхон. вақте ки ҳамун сурудро устоди меҳрубон шоири бузургвор Нӯмон Неъматзод барои ман ҳадя кардам. бовар кунед вақте ки ба назди як оҳангсоз рафтам, ман гуфтам акои меҳрубон ҳамин шеърро барои ман оҳанг кардед, ман майлаш ту партофта рафт, ман баъд дида мебарам гуфтам. як ҳафта гузашт, 2 ҳафта гузашт, 1 моҳ гузашт, 2 моҳ гузашт, баъд
дар як тӯи маърака ман гуфтам акои меҳрубон аму суруд чӣ шуд? Шеъри ман додагим оҳанг шуд ё не гум? Баъд ё гуфтам ки ҳаминам шеър ме? Баъд ман гуфтам чӣ шуд аз ин шеър? Ба гуфтам ҳамин худам нозеб ҳис кардам. Ман гуфтам майлаш акои меҳрубон ман ина хай худам дида мебарам. Гуфтаму як хона рафтаму баъд дар кат нишаста будам. Духтарчи хурди Муслимахон наздам хоб рафт аз тӯли ҳамин яксола буд ҳамин хел буд ҳамин як оҳанг кунам чӣ аз манам мебародми ё не якум оғози ман корам аз хуҷанд сар шудагӣ хай аз вай аввалам ман эҷод кардагӣ лекин ин ҷудо ҳамин бодиққат худама мақсад мондагӣ будам. баъд ҳамон хондагӣ будам ки машҳури тирози ҷаҳон дар тоҷикистон аз хуҷанд авроқи гул ҳам гулфишон доим гулистон аз хуҷанд дил мекушоянд ёлаҳо рақсидани фаввораҳо хуршед меорад ҳавас доим рахшон аз хуҷанд. ҳамин суруд рафтагӣ буд ки ман гуфтам гуфтам ин дард дорад, баъзи сурудо худаш дард дорад. Хулоси гап як тақозои кор ки кои фаранги дӯдаки омадаму Гуласалхон дидам одаму Гуласалхон ҳамина як гӯш кунӣ чӣ гуфтам Гуласалхонам гӯш кардам гуфтам ки ако гуфтам лабай гумга ҳамина ҳардамо дуэт мехонем гуфтам ҳамин як баҳона шуду аранжировка додем. баъд вақте ки аранжировка хотима ёфт баъд акои Сӯроб Шоҳниёзов дӯсти азиз ҷудо одами беҳтарин вай одам ҳамон одам гуфтанд ки мана оҳангаш аз ту клипаш аз ман ҳамин як баҳона шуду яке азоб киштим мушкилиҳо буд дар вай ин хулоси гап ба телевизионҳо буда мана роҳбари телевизиони Азия устод Азам Акбаров ҷудо инсони беҳтарин ҳастанд. Ҳамашон як дастгирӣ карданд ки ҳамин ки ба назарам Аъзам Болтубоев ва Гуласал Пулотов аз ҳамон ҷо сар шуд. яъне шинохта шудем то ҳатто дар дигар давлатҳоям қабул кардан ҳамин сурудро. то ин дам яъне то ҳамин суруд шумо шинохта набудед? Не шинохта будам лекин то ин дараҷа не. албатта агар бо Гуласал намехондед то ҳамин дараҷаи машҳур мешуд ҳамин суруд? Гуласал духтаре ки зебо духтаре ки одобаш ҷошанда худованд ҳамехе канд ки ҳадди моя як кас ба як кас сабаб мешад мегӯд ҳамту не мумкин ман мегӯям аз ҳамин Гуласал Пулотове ки хори азизам ки хондаму ҳамин чиз ман ба сабаб шуд ин акун яъне агар як худатон мехондед то ин дараҷа машҳур намешуд инашам ҳаст ина хай ба гардан гирифтан дар кор мумкин ҳамин дуэт мо хондем ҳамин хондаги мо барои халқ бисёртар маъқул шуд гуфта ӯй мекунам хаёл мекунам. агар иштибоҳ накунам аксар таронаҳои маъмултаринро шумо ба оҳанг даровардед на фақат аз они худатон масалан баъзе ҳамкасб бисёр ҳофизова эҷод кардагӣ лекин бо нагӯн ки мухлисон ин фақат худаша таъриф карда нагӯн не имрӯз рӯзи шумо бемал таъриф кардан гиред лекин як чиз ҳаста Маҳмудхон анамин сурудое ки мебурорам агар шунда бошед ҷон модарам ман бар ту имон оварам ای کاش باشی هر کجا عمر سلامت بر سرم. انمی سرود خیلی من میخوندم در وقتی توی معرکه میخوندم بعد گلاسال خان گفتن که اکا همین سرود تانو من وقتی جدا من معقول گفتم من گفتم هیچی نه میدونید محمود جان یک چیز ده همین نیکی کن بر آب انداز نیکی ها یابد تو را دل به کوی دوست انداز دوستی ها یابد تو را همین یکی قدم بگیریم محمود خان. مادر مهربانم در وقت انمان کسالی‌های کرونا ویروس شد بنا 2019-2020 بوده در خاطرتون باشد در آنجا 3 روز ایستادم من هیچ مادرم رو نمیدونستم که از دنیا میرفت لیکن همیشه حالت شد که با مادرم من
خیلی خوشگل نتونستم. من خودم بیمار بودم همون روزا. من آمدم به خانه‌ات مادر کجای تو، میبوسم آستانت مادر کجای تو، دروازه سخت بسته و دوراولی از چینی، آن دلکشا نشانت مادر کجای تو، آن دلکشا نشانت مادر کجای تو. انمی سرود ایجاد شد. این انمی خیلی محمود خان وقتی غمگینانه، وقتی خرسندی، هر خیلی فقط این آهنگسازی فقط نمیبیاد محمود خان، این هم وقت ساعت دارن. лекин ҳамин аз байни ҳамкасботон агар ман иштибоҳ накунам азамҷонако шумо ҳамин гуна овозхоне ҳастед ки ҳамин як пайдо мешед, як аз назари мардум дур мешед. рост гуфтед маҳмуд хон, ин ба сари ман бисёр мусибатҳо омад дӯстон. фақат такя кардам ба худои меҳрубон. ҳамин духтарчаи хурдим анамо эҷоди хуҷанд карда будам, гуфтам ки анамо духтарчам дар синни 3 солаи 2 маҳа буд, намедонам, як бора аз ҳуш рафт. ман ҳамин ҳавлибе кор карда истода будам, як ҳамин чашмаш камтарага боло рафт. баъд ман гуфтам модарамба занг задам, ман гуфтам раҳмати модарга, модар ҳамин духтарчам ҳамин бетоб де, ман ба нафоридосам ин раравиҳош гум, бачам ҳама чиз вай кадам мегирим, ин бача бошад, меғалтад, мехезад. дилам тоқат накард гирид маҳмудҷон. ҳамун рӯз соат 3 буд, намедонам, солҳои 2018, ҳеҷ аз хотирам намебурад. больницаба гурун рафтам, баҳо дидану ҳай ҳичи не витамин нарасидоз ин ба ин нағз мешад, чишмаш бо ҷошу мебиёд. гуфтам чашм магун рафтоз болор. хай гурун ондам хонахо рафтам, бача пату пату кунин сар кард. ман гуфтам кори нофорам шудоз занак ин. баъд саҳари хестам, бо дил тоқат накард, больницаи хуҷам овардам. вақте ки инҷа даровардим, гуфтанд ки як МРТ мекунед томе, гуфтам духтурон. ҳамин дил бовар кунед маҳмуд хон, аммо як дилам ҷағе кард. ҳамин падар модар ҳар як корше дилаш меомадааст. 2 рӯз 3 рӯз пеш фақат ҳамон хобои ғалатона хоб медидам. баъд МРТ даровардим, чӣ шудаги гӯм? гуфтанд ки ина духтуро медонанд, ҳичи не, акоҷон ҳамаш настанд. аз онҷо гирифтим, нейропатолог ба гурун рафтам, беморхонаи асабшиноса як занак будиянд. раҳмат ҳамонова ки дилаи ҳамин фарзандаш дард накунад, гуфта азамҷон ҳичи шудагиш не, барои он ки ваҳо мана мешинохтам ҳамашон, ваҳо уже дард карданд. МРТ гуфтаги шумо ваҳо фаҳмиданд ки ҳамихе кор шудаги, лекин гуфта натонистанд. баъд ин як бо пеши нервохирург ба гурон мерид гуфтам. баъд онҷо гурон рафтим, як духтур дидану ҳамто МРТ бардоштану, гуфтанд як бор. ман гуфтам чӣ шудаги акоҷон, гав задан гиред духтур гум, ин фарзанд кӣ мешавад шумо? гуфтам чо кард гум, дастшонам тикадм, опухол мозга, бо забони русӣ 4 степен мегуфтиянд, ҷудо касали вазбин будааст, касали саратон будааст. баъд ман гуфтам ина чо кунам мешавад акоҷон? гумагар ман намедонам, ина ҷарроҳӣ кардам дакоро, лекин ин ако шумо медонидам. ман бовар кунед маҳмуд хон, ҳама ҳамин корба касали саратон чӣ будагиша ман намедонистам. вақте ки саратон ба мефурод ку, баъд аз онҷо гирифтам, тошканба будам, ҷарроҳӣ кардам, хай вақту соат нишон дод, азоб киштам ақоне. анамун вақте ки ҷарроҳӣ кардам, ина гуфтам дакор, ин барои гардани ман ба қаз аст. халқи азизам, шумо раҳмат.
دستگیریتون برآمد بخرسانم به همین دوستانی عزیزم به همشون برآمد که همه شمایی من یک تا نامبر کردن بتونم لیکن من خانه آن هستم که یگان دشمنم و همین روز نفراد من 3 سال نگاه کردم 4 سال در سن 7 سالگیش نشد مسلم خونم از دنیا رفت خیلی این ممکن برای من همچون یک امتحان بود میگم لیکن بعد از وی من مادر مشفق غمخوار رو رفتم بابای آجام رفتم همشون بلبلیم جدا سالهای وزمین بود لیکن از همش گذشتم شکر میکنم که همین دوست دارم شکر میکنم که همین اکای اوکاها دارم ما 4 دادر هستیم دختر نیست فقط دادر همون ما جدا ما الله هستیم همش یعنی من به ایستاده اکا جان چا کنیم تا همین خروز دستگیری کردن ممکن است محمود خان همین خلق عزیزم با عزیز سپاسگویم مایلش مرحبا دوستان عزیز خلق عزیزم مادر و پدران مشفق غمخوارم همین قدر دستگیری کردم من میدونم بسیارتون نامتون حتی نگفته با واسطه کارت پول یاردم کردم همین کوی فرهنگی با نامی ابو عبدالله رودکی که با رهبری عالم جان واحدوف انور قاسموف دوستانم استادانم من همه شما رو گفتم همتون با رحمت دستگیری کردم با از من نگردد از خداوند کریم گردد هر یکی شما خونتون با توی شود ما هم رفته خدمت کنیم دوستان شرایط نبرداشت حقیقتا محمود خان تا حتی حالی هم که فرزندم کلان شده رفت من نفهمیدم خودم فرزندم از همین دختری خوردیم همین شد 4 سال به فرزندم هم جدا به وای رسید من نفهمیدم آدم بودن انسان هایی که مثلا در همان روزها شما کمک امیدوار بودید یا به خیالتون کمک میکردن اما رو گردوندن البته برای چی نه خیلی روزا شد که بعضی آدمون از من روی گردوندن بعضی دوستان من اقلا تلفن با تلفن ازم جان تو درست می چاک دوستی چیزی خدمت کنم من نگفتم ده بعضی آدمان که بود من وای انسان رو چی میگوید از آنها امیدوارم نبودم یک دوست گفته حس نمیکردم همین شد که همون آدما همین پول کلان یاردم کردم این هر کی من این کارا نمیکند شوکت جان شریپوف حافظی شناخته ولایت سوخت یک روز زنگ زدن گفتن که اما عینی من تاشکند میرفته که وقتا من به پول لازم جدا پولی کلان همون یک جراحیش در همون وقت $6,000 میگفت این $6,000 پولی انقدر نبود اون وقت 2018 بعد زنگ زد ازم جان شما کجا به من گفتم من خانه به حاضر یک کاری خودم که خود جمع رفتم بیرون بعد تاشکند میبرفتگی سهری بعد من شما یه با میدگی همین پیشی یگان جواب وا خودیم گفتم بعد همین پیشی متعیب میگن اما جو وا خودیم ازم جان گفتم سلام علیک کردم دستم همطور است که پول من گفتم دوستم شرم میدارم حقانی محمود خان همین کار شرم میدارد لیکن مجبور بودم محمود رضا لیکن همین باورکن دوست عزیزم اما شوکت جان همین خیلی کار کرد که بعضی آدما کار نکرده که همین دوستام کردم من همون وای بچه‌های حرمت بکنم تا مردنم همین گل اصل شوکت جان ایلاس جان عالم جان واحدوف عالم جان محمودوف معلم قاسموف قصه فرهنگی نوی بابا جان افروف جدا اینها من میدونم بسیار آدما از خاطرم برآمد است لیکن من گفتنی هستم که انمی کسانی که من به خدمت کردم شب و روز دعا میکنم که همه های عائله‌شون به الهیم چشم نرسد
توی شود منم رفته خدمت همیهای کنم همشون به карта کشاده بودن یک $2000 پول چیندیم رحمت همین کوی فرهنگ لودکیم جدا من پولی کلو یاردم کردم در همونجا کنسرت خیریوی گفته قریبی که $2000 من به یاردم کردم با حافظان قریب که $6000 من به پول یاردم کردم خداوندی هم بود لیکن شرایطی اینقدر پولم نبود گپی توغری گفتن دکار و شکر میکنم که دخترم با 4 سال دیگر عمر دید ҳамин давоми 4 сол будан масалан рӯзҳое ки барои табобат ё барои ба даст овардани маблағ шумо ягон чизҳоятонро ҳам фурӯхтед ҳамин гуна рӯзҳо албатта барои чини мошинамро фурӯхтам бидунед маҳмудҷон барои фарзандатон барои оилатон ҳама чиз ба шумо тайёр будед то ҳатто ҳаракат кардам ман гуфтам хонамам мефурӯшам лекин ман гуфтасам ки бо мегӯям халқам ба раҳмат ҳамин халқам ҳамин хел мухлисон будааст ки ман вай одамое намедонам бо тариқи телефонӣ гап мезанад додар чанд ба $600 $700 камаш $200 сомон ин хай гуфтан дакор ҳақиқатан ҳамин хел ёрдам кардам вақте ки муслимахонам ба дунё омад ман мегӯям вай бо риск омада будааст то ҳатто ба душанбе будем 10 табобаташ буд 10 табобаш 20 рӯз инҷа ба меистад 20 рӯз химия мегирад рафта душанбе ба қаро болоба 20 рӯз бо инҷа мебиёд ҳаме ҳамебе худованд ҳамин тӯе дод гӯед маҳмудхон яки як чизаш ба ман ҳамин афсӯс мехӯрам ки куҷо барид падарга дигар ҳама ҷо мебудам ҳамаша мекардам охири рӯз духтарчам як шаб 24 соат ҷон дода натонист алиминаш афсӯс мехӯрам ки эй худои меҳрубон ин фарзанданда гуноҳаш нест ман розӣ ҳамин қадар ҳаёт гаштагиш бе гуфтам ҳамин бовар кунед як сутка баъд рӯзи намози ҷумъа соат 1 буд ҳеҷ аз хотирам намеояд рӯзои рӯза буд рӯзои рамазон буд баъд олимҷон воҳидов ба занг задам гуфтам олимҷон ако қати ҳамин апаи рафоат ябо мебид ме ҳамин пеши гӯшаи гап занед чи ҳамин мумкин шумо як пойдос ҳамин хел гапҳоям будааста маҳмудхон баъд ҳамто ондану дарондану гирия карда бачаам мо ату розӣ акун унҷанда мана очи меҳрубонат пойда истодааст гуфта ҳамин хел гапҳое гӯн бача хеле хир кардааст ки бача як боре ки ҷим шуд ҳамин лабаш хандон шуд гӯед устод олимҷон акою апаи рафоат гуфтанд ки мо набоша равем ягон гап шава дигар хай занг занедтон гуфтам бовар кунед 5 минутам шуда кишне 5 дақиқа ҳамин кӯча баромадан духтарам як дод гуфту ҷону дод ҳамин шуд ҳам бегӯм ки барвақттар ҳамун иҳои чихзанам набуд ҳамин чиза фикрам бияномдаст вай вақт ба ҳеҷ одам ҳеҷ аз дасташ кор намеомдаст фақат ман худама чихе ҳис кунаме ки ин ба даста меояд лекин ҳамаш ба тақдир ба одам тан медодааст зиҷон ширинтар аз фарзанди дилбанд ҳамин суруд ки хондатиам ман бовар кунед сали вай ба ҳаяҷон мафҳум зиҷон ширинтар аз фарзанди дилбанд ба ҷони мо буд фарзанд пайванд ҳамеша шукр гӯям бар худованд дар ин олам бароям дод фарзанди дилбанд тавалло мекунам ман аз худованд ягон модар набинад
داغی فرزند تملا میکنم من از خداوند یگان پدر نبیند مثل من داغی فرزند الهی یگان پدر مادر داغی فرزند نبیند حتی دشمنان هم نبیند замони тавлиди муслимахон мабодо духтурон ягон беморӣ нагуфта буданд сиҳат саломат ба дунё омада буданд сиҳат саломат аз ҳама медонед маҳмудхон амин духтарчам аз ҳама ягон бор духтур намегуфт ҳамин сенум соли то ҳамон беморияш ягон бор ман ба духтур муроҷиат карда набудам ҳамин як духтарчи полвона ки як аҷоиб вай овози форам дошт агар шавад агар барои мухлисон анамон суруди доғи фарзандам сараш бе муслимахонам камтар як суруд хондагӣ нишон медидон илтимос аз шоҳо илтимос мекунам машҳури шиёзи ҷон дар тоҷикистон аз хуҷам акнун мағозаи либосҳои мардонаи топмен ба шумо ғайр аз дигар брендҳои машҳури дунё либосҳоро бо бренди махсуси итолиёи твистер пешкаш мекунад курта шим свитер куртка жигетҳо тасма костюмҳои ҷинсӣ ин ҳама бо бренди махсуси твистер ки арзишашон хеле дастрас аст суроғаи мо шаҳри хуҷанд кӯчаи мир шукри худованд ки бо 3 фарзанд дорам шукри худованд калониш писар миёнаш мана духтар хурдиш бо писар мана маҳмудхон соли гузашта писарчи калоним азимҷон хонадор кардам як тӯи маъракаи ҷудо нақ шуд насиб бошад агар баъд аз камтар вақт ман бобо мешавам келин немам ман хонава ваёбо гуфтагӣ шумо ба ҷои муслимахон ман бо муслимахон боз як эркатои падар шумо барои ҳамин халқи азизама ман мегуфтем ки дуо кунед моям шуо боин наберави аберадор шавем орзу ҳавасамово расем саломат бошед бизор сафи набераҳоятон зиёд бошад илоҳо ман то ҳамин рӯз масалан шумоя азамҷонако азамако азам бувоям худованд насиб кунад илоҳи ҳар яке шумоям гӯд илоҳим ҳама мо ҳамихел худованд насиб кунад ки ҳамихел рӯзои нағз барасем ки ҳамон вақтиҳо пири монда гӯем ки маҳмудхон ҳадди мо чихе ҳамон ҷаво баромад карда будем гуфта боз ядиги мо дидорбинӣ шавад фақат бигзор аз фарзандон шумо калоне не ман дуюм фарзанд калони бародари калоним ҳаст суҳробҷон дуюм ман азамҷон банда азамҷон нозимҷону нодилҷон лекин як чизро бегӯм ин хай асаш гуфтан дакор ин тан гирифтан дакор падари меҳрубонам якта бо хирда мондагӣ будиям дар вақти ҳамон санъаткоришон дилшодҷон ҳаст панҷум додарамо модарам ҳаққони қаҳрамон гӯмам хато намекунам де ҳамон фарзандам вақте ки 2016 2015 не 2016 ман консертамро ами кои фарҳанги рӯдагӣ додам мана анамон додари хурдим кофта омад баъд ина акои калонӣ медонистааст баъд аз мананги уком бародари баъд аз мананги нозимҷон медонистааст ман намедонистам ман сали ривневие будам де ман модарама чӣ мегӯяд рашки ами модарама агар ягон вай кунад агар дуни хонанда худаш мешудааст ҳам тарафи падар мешудааст фарзанд ҳам тарафи модар ба ду тараф тақсим мешана ман ваи модар будам модар баъд амин ин азамҷон ба гӯем агар ин феълаш тезда мегуфтиям де баъд сони амон додари хурдимо ман шумои меддигию бо тариқи телефон ман шумои додаратон
چه دادر ما 4 دادر گم بعد اکوما چه گفتم از اکوتون پرسید اکوی کلانتون برادری کلانتون اما سهراب جان میدونم بعد سهراب کم گفتم که همین خیلی بدست همین گپ راست می خنده کرد راست گفت تا همین قرض ما راست کرده بودیم لیکن اعظم جان حقیقتا با یک دادر ما هست یعنی مادر هم بیخبر بودن تو بدونستیم و یا لیکن تنها یک شما نمیدونستید بدونستیم من حقیقتا لیکن همشون سرجم کرده که من محمد خان همین مادرم من رفتم گفتم بابا جان اکن این عیبی دلشاد جان نه عیبی پدرو عیبی مادری وای همین خیلی کنیم که ارباح این پدر شاد شود همین تگی تقیم کرده گیریم گفتم بعد اول مادرم یا بو فیلشون آمد و همین تو یک درستش تو گم توی هم طرفی همه ها شده می گفتم مادر جان این حیات این پگه شما هایید نیستید خدای خودش میدوند و یک تا خودش عذاب میکشد بعد یک دو سه روز وقت گذشت یک هفته گذشت گفتن که مایلش چیغ زدم گفتم بعد چیغ زدیم خانه آمدیم آش کردیم همراه همون دادرام سانی اکام شناس کردم اعظم جان اکات این ناظم جان اکات این نادر جان بعد دلشاد جان چی میگفت من اینهایی میشناسم همشون میگفت یک تا شما نمیشناسم گفتم همین که خیلی منه وشت رفتیم از 4 دلار نه 5 دلار ما تام میگیرم مادری وای نفر قیدی آید نه گذشت بهم چند سال قبل پیش از مادرم گذشت ما خودمون رفته خاک بماندیم 4 دلار رفته یانش به ایستاده همچون دادر میدونید محمد خان این دنیا آمدیم می خیلی بید ما نزدیکی ماند خیلی ما خودسان شده گشته است که نیکی بماند جاویدانه البته زمانی که پدرتون از عالم رفتن شما چند ساله بوده چند سال بودگیم در خاطرم نیست لیکن میدونم که صنف سیوم بودم صنف 9 ساله هم صنفم از من 1 سال کلان بودم مادری که در شما 8 ساله بوده نه از چی سبب برادران شما مثلا خبردار بودن شاید پدرتون گفته باشند با اکاهایتون ممکن اکای کلانیم شما نپرسیدید که مثلا شما از کجا میدونستون چرا مثلا تا همین وقت با من نگفتیتون اکو محمد خان اگر این تگی گپ برای دیگه گپی بسیار کاری بسیار میشه اما من گفتم که خب بیا همین حقانی دادرم اکو گفت که حقیقتا دادرم من این خبر گفته میستم لیکن شما نمیگفتم بعد از من دادرم حتی خبر میگفت از من نمیدونستم خیلی تقاضای زمان که اینا تان گرفتن دکار این بار به جگری ما بیام پدر یک تا که تو دستم تا کنون همین موضوع رو در یکم برنامه نگفته بودیدم به فکرم نه این مخفی بود دیگه امروز محمد خان شما گفتید که این موضوع ریالی است گفتید یکان جای این روزکنیش نیست خیلی مخلصان بار به فهمیدنشون دکار امروز نفهم بگو میفهمم بار به این یگان جای روستیش نیست این یگان جای وش نیست خیلی من گفتم سیام کو دادر باشد باشد من میخوام که باشد برای چی چقدر دادر خواهر بسیار باشد همین قدر من خودم هستم نام شما رو چی گفتید بخشش دلشاد جان امروز چند ساله اون نفر نمیدونم خیلی بکی 32 33 در آمدگی 32 33 دادری خوردیم در سینی آزه 33 34 باشه خیلی ویم این تگی یک سال 2 سال فرقش هسته ما بینی دادری خوردیم و کنجه میگفتیم از کنجه وای نه کنجه با دلشاد جان نگفتم یعنی با مادری وای نفر هم پدر شما اویلدار شدن بودگی میخیر ما اون خبردار نبودیم لیکن خیلی هیچی نه یگان جایی وای ندارد گپ اهلیگینده محمد خان خیلی این مثلا همیشه شود نمیگوید که محمد خان خیلی شده است اولش نشود بود لیکن شده است پدرم رایم عیبدار نمیکنم چوه گویده اگر همین دلشاد جان از گپ همین دادرم رفت از من خودسندم که 4 دادر بودیم ما امروز 5 دادر شدیم وقتی که توی معرکه میکنم اوجه همون دادرم هم یعنی من با اونده تکیگاه شده ایستاده است من خودسند اگر اهل نباشد وای وقتانده خیلی آدم مثلا وای میکنه که ما همه ما اهل یادی ممکن
мабодо замони аз олам рафтани падаратон аз он тараф ягон кас наомаданд ки масалан ин нафаранда бо як оилашон буд мана фарзандашон инаш маҳмудхон ман ба торик боварки ман ягон бор напустиям то ҳатто аз модарамам напустиям модарамам ягон бор ман аз ҳамин суханҳо нагуфтам лекин гуфтасиям ку бо ягонта рӯз шудагӣ бошадга марамат ман интизор чӣ хеле ки ман дар боло қайд карда гузаштам минбаъд дар хонадoni шумо фақат ҳамин ханда бошад хурсандӣ бошад муҳаббат бошад якдигарфаҳмӣ бошад ва тӯй шавад тӯй шавад мо рафта ҳама мо хизмат кунем барои ҷудо кардани вақтатон сипос ҳаракат мекунем ки дар нашрҳои дигари барномаҳомон боз ҳам шуморо таклиф кунем ва боз ҳам мисли имрӯз як суҳбатҳои аҷоибро манзури ҳаводорони шумо гардонем аввалаш маҳмудхон шумо бараҳмат мумкин ман имрӯз баъзе гапҳои гузарондам фисондам лекин аввалаш аз мухлисонам узру маъзарат мепурсам ки баъзе гапҳои хато буд мумкин лекин ҳамаи шумо ва раҳмат ҳамин моя тоқат када аввалаш маро гӯш кардед ҳаракат мекунам ки дар мана ҳамин солҳои 2025 ҳаракат мекунам сурудҳои бо беҳтарин барои шумо эҷод кунам ва бо клипу таронаҳош барои шумо пешкаш намоям боқӣ тансиҳат бошед акнун нафароне ки бароишон ҷиҳозҳои сантехникӣ лозим аст мо ба мағозаи навтаъсиси дамино даъват менамоем аз ин мағоза тамоми ҷиҳозҳои сантехникӣ таъби дилатонро бо нархҳои хеле ва хеле дастрас пайдо карда метавонед аз ҳама муҳимаш мо шуморо бисёр овора намекунем зеро шумо ҳама чизҳои лозиматонро аз як мағоза пайдо карда метавонед мағозаи дамино дар хизмати шумо фаромӯш накунед ба шарте ки ҳама хариди шумо аз мағозаи дамино бошад бурда расонидан яъне доставка аз мо суроғаи мо шаҳри хурҷанд ҷумъа бозор телефон дар экранҳои шумо